Malo lava whaaftai tapu e mai nei stofi ai alo mai o tala i o VAIFANUA le Samoa Entertainment TV mai Samoa. Mau manatuai to familiar suil observer e siri lo tula i ele I whaua wina le tulanga le tātou fontanga le ni aso. Ua au mai e neil wham talanga whaalawa I tele ele Associate to Stala malau whaasala wa Samoa le JAWS, le Journalists Association of Samoa. E whaatatau I le whaai unga a le fionga le pālemia, sunga le lau le maali e toa. E whaase e ese le sui o le newspaper le Samoa Observer, mai lana whaatala noanga matu stala le amtanga o le vaiaso, se ia se taimi. O le whaamtalanga whaalawa I tele a le JAWS o lo au mai le ngangana whaaperetania. Peitai, paule o le palkalafa wha Samoa o lo whaai u iai le whaamtalanga whaalawa I tele nei le JAWS o lo whaapea mai. Mātou te valuvalusia au le whau I lau fionga, I le taitai o le malo e toe sa saa le whawhao, ma sila mamao I tū pulanga lalo vau o Samoa. O le a avea le nei au nanga mga aluenga tautu ai I le malo, ma le atunu u le lumanai. Peita I le tātou mai tau watu, I le aunga o le whaamtalanga tu ina mai I le JAWS, o le una ia lea o le fionga le pālemia, e toe sila I lana whaai unga, ma ava ese le tapu ua tu I tu stala, o le newspaper Samoa Observer. Mabala awa tu fo I leo whaasalau umai le atunu. E whasoota I ane le office al APM building I sa leufi. Moni ala tau kopi o whaamtalanga taul whaatino ino ngā luenga whaatu stala. Mona ai a inga e lima taita ina ai. O nā kopi, Code of Practice ma le Code of Ethics. O lo o iei whaamtalanga mo tangata anu ulau tele. E fia whaia se whaasea whaasanga I se office a whaasalalau. Mo le fono fautua po le Media Council e tanga I ai. O Code of Practice po ta ia le mulmulta ia il whaatinongo ngā luenga atu stala. I lona vaenga mua. Pe ai loa ua iaisa se e tatau ona whaalawi loa whaalawa I tele se whaasaonga. Ma le whaato e senga I se taimi vave e tatau ai. Ave le ava noa le tangata wa awhia e taliane ai. Whaalawa I tele tau o manga whaaltula fono se mta upu. Vanga nai le umane o se soala upulenga I le mana o miona whaasalau whaalawa I tele. I le vaenga lona ono le Code of Practice po le whaatinonga o ngā luenga o whaatonu mai eitu stala ma le au whaasalalau. Ia e ava ma whaaloalo I le tūlanga taualoa ma le whaalawa I teleina o isi tangata. Whaato a mawhai o na e whaalawelaweina sa tangata pe a whai o se mafua angata tau le tustusinga ma lo minga mo le whaamalieina o tangata. Aua e te whaalawelawe I le soifua le leo le tangata ma le file mu o lo o lātou mana o mia. Pol whaata ita inga awane e alu le whale o le tangata po ua malo lo mai fo I ngā luenga. Ia maua le whaaloalo ma le ngā lofa pe a e tala noa I tangata e whaate ia ma whaanoa noa se mea watupu. Whaata ita inga pe o le maliu o le tangata wa whaina soltu la fono matu ia. Whaalawelawe whaalnatura po ve singa tangata lau tele. Ile, ia longo ina mua a inga oe ua maliliu a o le itusia whaamtalanga ai mai se lava ata pu e ata video po o li poti o whaatala noa ai. Aua e te whaaso e sā ma whaamata uina po o le whaaseina o tangata e maua mai ai au whaamatalanga. Whaata ita inga ia tau saolo tangata oe o se tusitala. Peitai. E uio nā vaenga ta iala whaatino ai ngā ruenga whaatu stala ma whaasalalau. Ai ili whaamtalanga whaalawa I tele le JAWS o tu inatu I le I pālemia. O hatangi ai lo lato una ia o le fionga le pālemia. E whaatatia e sela na whaai unga ua whaia I le newspaper Observer. Peitai. E le o atangia mai le whaamtalanga whaalawa I tele le JAWS atunga lunga ma le mafua anga o le whaai unga. O le whaasa ai le fionga le pālemia mo se taimi le tu ma ua tu stala a le Samoa Observer. O nā atunga lunga o le pālemia e au fiai le ai o se whaatu e senga le Observer I whaulu o mta ngā luenga o I lalo lana whainga leana o lātou whaasalalau sa fono ma le sui o le pālemia ma le soli o le vaenga ono le Code of Practice e pe o na tā ua lunga. E tala tuliloa I le lipoti e le fionga I le minista o mta ngā luenga o soifua maloloina. Le fionga wa au alofi po I le umane o lanta amilusanga I whanmai o savai I maupolu. Ma ia sauno ai whaalawa I tele I mana onga o whale mai I tua. I lana sila wa tele moenga ai mana o miona wha tele whale mai. E lea o ngali tele moenga ai le se avanoa e tu wai. E mana o miona wha tele le whale mai I sa taua. O le tūlanga fo ina mo o mie sa tupai tea, peitai. O le mautanga singa se I sa fotu, o le whale mai le na wha tele lava e lona I tu malo. Peitai o lo lava moenga ai mana o mia o na yaini pupuni e toso I le vāo moenga o ngā singase. O le tele whale mai o lo o iai moenga fau e pe o na mōli mawina
ele minista. Mai lava le se singa ale fionga le minista so ifua malolo ina fal mai o le tunu wa ia fautua ina nei le mtanga luenga e tatau ona vaai e a malulu. I lana sia singa na ia mai tau inai. O loo iai lava fale mai e matuave vela vanga na ua malu ifo le afiafi ona whaato a maua leo se malu. O loo wha mamafa fo ilana li poti le taua o le iai o ea malulu ma potu o loo te waifuala au ma le potu o loo ngā lulu ele au whai ngā luenga o tausi soifua ma fo mai. Ma ia wha manatu ile au tausi soifua le taua te leo le wha alo i le taime wha atino ile ngā luenga. Ei tai. O le tūtau i a se talam tā ngā luenga o whautua ina i neil minsta le pūlenga le whale mai tua sevi e lua loli man piki apu o lo tu ai le paka a whai wale ma whai ona toe whau o na sui atu lea ai wha te ane ta avale na e ta wofo le malo mo tanga talau tele ma ia wha whai ngā luenga ni inisi nia le lei e wa ia ta avale le mta ngā luenga pei tai na ia mai tau ina foi e iai whale mai e tolu ta avale ai lei se ave ta avale Stai tai le tunu ia tongi elon pa se selwa I time of vitau no money e na rai no wa pa wia I chau fa na ma chau ai ngatongi lo passes ia la tongi e re fa pe o se me I se si se ka kupe manu vol pa ia tu company vale le nai pa anga fo go levan fa nga nga ia malato wal lo fa mai ke kupus fa la ve ke ngi ia venga mai le tala fa so sol tupe mo le mtanga luenga so ifua maloloina wa atofa le tupe mo ngā luenga fa atino mtanga luenga e se lau lua sulfa miliona fitu se lau lima sufitu afe se lau lima fa TALA ngā luenga fa atino tu inatu isi vaenga se fululua miliona ono se lau lima sulu afe fa la putonga fa vae tau fatunga o Samoa se fululua miliona lua se lau afe mo le falmae ma fa ama ile pisi se lau afe kolu se mumu se la wafe so sa yetul kane sa Samoa, se la wafe so ani mo le Caution Trust, se la wafe mo le meti, lima sfulu wafe fala poputonga, mo le soifua manuia o ainga. Ngā ruenga e ave ai masui o le malo, tolu sul tolu miliona lua se la wano val wafe, lua se la wano sfulu TALA. E au fiai, le se fulu lua miliona TALA. Mo le porkalame o le awinato ngase ia tunu I fafo. E o mai nei, o lo tongi lava, e le fionga le pale mia malona ainga lana sa ili ngā tonga fiti I New Zealand. Le tautua alau Samoa Entertainment TV, mai apia maana tala I o VAIFANUA. Ile nei fo I tula e manuia taulumanga o toe o le nei fo I stofi.